Tajik, tajik dia mau. Mama duduk dia. Aku ada tajik. Baik, baik cerita ke bawah. Tajik tu lebih kuat. So ya, free nanti, free nanti. Isi lah, semua. Tuh. Bây giờ tụi em đã lâu rồi. Biasa dia baju. Ya le ese ni ya le, sai la ya lo ese ni ya le. Nó phải nguyên gì mà biasa. Phải gì lâu đầu hàng gì. Hả? Mình lấy đi. thành ra lại cái con xì cái nhà đó cho nó đúng mà thao hàng luôn cái nhà đó cho nó đi xí xí sẽ sao nào nhà đó sao đấy biểu là bây giờ mà cho mua lấy xí thành ra sao mà mình lấy đi chẳng mà lấy đi nó soi cái là đủ lại con mà bây giờ. Trong khi bả mà phán hà rồi. Trong khi là đủ đấy. Sao đấy? Oxy luôn mà mình có gì là vừa luôn. US luôn đó luôn à. Cái bây giờ tao coi là mình lấy đi à? Cái ly màu chui chạy. Đưa ra đâu đủ giấy xem nào. Lấy hồ bị chạy. Ôi giời. Kalau cari itu benar sih. Aku bukan jadi ya, namanya. Kau iya deh. Tetap itu. Bukan apa? Tetap. Kau tetap. Yang itu. Po. Itu juga lagi. Ada dia, nah. Ini boleh lagi. Kamu nggak gua? Oh, nanti aja dulu. Gua nampak. Gua nampak kan, ni pun ni. Aku jadi sih. Jadi buat kerja. Di luar apa sih? Kalau dah tekan kan, dia jauh dah, orang dia dah. Gua beli ya. Oh, mana apa soto? Mana jauh mana? Ini pula. Gua nampak apa? Luar apa sih? Di Wali aja ada lagi. Kalau tahu boleh ya taruh pasti ya, no? Karena boleh taruh di no? Sama dulu, no? Tapi itu kan bisa tuh, no? Baru tadi yang dia bisa tuh, no? BTF ဘွဲ့อ่ะ BTF ဘွဲ့ပဲနေရလဲ 900
မင်းတို့ဟိုဝါလေးမှာဘယ်နဲ့လာကြလဲဝါလေးရဲ့တစ်ခါ3 လနဲ့ဆက်ရမင်းတို့ပဲနေရာမှာဖန်ခံပြီးတယ် တို့ဖန်ကန်နေတာဥပဒေခစကန်မှာစီဆိုင်စစ်စကန် ဟိုမင်းတို့ဒီတစ်ခါကိုပြန်လို့လာမင်းတို့စိတ်ချမ်းသာလား စိတ်ချမ်းသာတယ် မင်းတို့စိတ်ကြုံမဝင်မျိုးကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်သိလားဒီကျူလာပဲအဲရဲရလည်းရေးစင်းတော့ဒီရောက်လာပြီတော့ကျွန်တော်တို့ညီကူလိုပဲဘောင်းမယ်ဘွားကိုပြန်လဲနော်ဘွားအဟောင်းကိုမကောင်းတဲ့ဘွားတွေကိုဟာလာဘွားအသေးကိုအကောင်းနဲ့ပြန်ဆက်ချက်နော်ဆေးတွေပါတယ်လည်းပြန်ကူပေးလိုက်မယ်နော်မဆေးမှုอ่ะဆေးတွေလည်းလောက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်အထူးကွန်မန်ဒိုအင်းဒီဟိုနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းလောက်ရှာဝါလီရဲစခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သိကမ်းမိတာနော်မနေ့ကပဲနေရ 73ရက်ကို73ရက် 73ရက် 73ရက်6လ 73ရက်6လပဲရလာတဲ့ PC တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိလာတာကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲ ဟုတ်အင်တာဗျူးပြီးပါမယ်